ulazimo u završnu fazu. To su testovi za one škole koje su se odlučile da učestvuju u kategoriji čitalići klikeraši i još imamo jednu kategoriju čitalići kreativci, to su deca koji su izrađivala dnevnika, danas isto žiri zaseda i odlučujemo, biramo najlepše radove. Mogu da vam kažem da će u svakoj školi žiri biti na velikoj muci, jer su radovi dece toliko lepi da prosto svako dete koje se odlučilo da učestvuje u ovoj našoj priči zaslužuje veliku nagradu. Mi se nadamo da su svi doživjeli ovaj naš projekat kao i mi iz autorskog tima, a to je ne takmičenje nego promovisanje čitalaštva, knjige, lepote pisane reči i nadamo se da neće biti onih takmičarskih, uskih pogleda na celu ovu priču. Neke škole su odlučile da rade po nekom drugom spisku, znači svaka škola je mogla da izabere spisak knjiga koje će ponuditi deci da čitaju prema svojim potrebama i mogućnostima naravno, tako da su neke škole možda već uradile test, ali u principu od ostalih, nas ukupno ima 15 škola u projektu. Zajednički dan za test koji smo pravili mi i autorski tim, odnosno Gradska biblioteka Vuk Karadžić je sve testove sredila, dostavila školama koje su zainteresovane, bibliotekari su umnožili, organizovali takmičenje, odrađeno i taj deo pod navodnicama takmičenja, u stvari će deca da dođu i da u nekom lepom raspoloženju pokažu da im se dopali ili nisu likovi koji smo im mi ove godine ponudili da čitaju.